Anya laki din! Ay nananang, naging pisday ta kami setam arumwar. Agbra kayo mo ta. Ay, niya kalaki din nitang. Bakit anak ko, kuribabot daytan. Awanan ti ilamang ko pa'y. Uray pa'y nanang. Agkawas kayo mo ta, itinasayaat nga uray bakit kayon. Urno sa inyo ti bagbagiyo. Wano day talangayo arumwar. Masiguradak lakid din nga agbra. Saan na masapol iti bakit akas kanyak dayta. Di ka mo laparaagad ti papanak. Anya lakit din ni nanang aya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak nitang anak ko. Sa maysa, 3 kayo nga kakabsat anagdalan dita. Iso anapuspusan. Ni nanang. Dayjay tuma nga amam, kumikilaban. Anya kumikilaban nanang. Tunggal sumangpet nga gapoy ti trabaho na, mangilaban. Ha? Agkilaban lang arudan, agmerienda pa'y. Libangan na ti agpadaw iti anak. Anya laki din ni nanang. Nabayag lang aruden api mo say day di tatang. Malagip ko laeng anak ko. Iso adi mon dilawan ti panagkaw-kawas kaw, tabakit aklauna yan. Ay sos, ilukayas mo lahat ng tatapaldam ng imis buwan nakatakder nanang. Ay na, nagbayag kan tumamang ilukat iti rinaw ti balayaw. Maka-is-isbuwa kaw. Sapay nagadot yung labas at tao diti paraangan nanang. Ay, awan bibi ang kaw kadagitatataaw ang makakita kanyak. Nga uray ibuyang yan kaw iti sangwanan da. Nalakit din ni nanang. Awan mo ti maala da kanyak. Gaputa ba bakit anak kong rudel anak kaw? Danda ni Jack to pa yun makita ti dalan ko nga agawaid. Nagkapon nyo aya. Napanak na kiburas iti tarong rudel anak kaw. Mala, luktamon ta balayaw, ta makiinumak iti nalamis adanaw. Uwan nanang. Ay namanong, kanayon ko abagbagaan ni nanang nga agkawas mo't itinapintas. Ngam bakit kanumutin? Anya lakit din ni nanang. Bay-bayan na ti bagina. Ipalpalubos na bumakit launa yun. Awan kanumutlat ser-serbinan, kaputawan mo't tanday di tatang apagpapapintasan na. Uray pa'y Adamot dagiti nagpipinta sa kawus na. Hanggang di namot kayat nga isuot. Kayat naman tapagkawus dagiti old fashion na badbado na. Sintiran na pa'y dagiti ibagakan kwa na. Iso abaybay aklatan ano kwa? Uwan gayam, nitang ading kaw. Buludak pa lang di wasayaw, tadabalsigag apon ti kayaw. Diyak mo no sa dino ti ayan jiwasay me, Manong Rodel. Ninanang ti pagdamagam, ta iso tinalaing agidulin kadagiti gamgamit. Ayan ni nanang aya. Napanbiit gimatang iti suka ijay tersena. Urayo mo, Manong. Oops! Ay, Charles, mayat nagdigaw. Naglabis, tinanaw iti gripa o. Ago parak man nagdigaw, stop no press ko ti bagay. Oops! Oops! Agparparangan day tani. Anya ko manitang anak kaw. Bakit ang matan? Awanan ti kargana dayta. Kaya rigan natin nagagaw nga okra. Anya lakit din ni nanang. Kasanon no adda umay agsakdo dito'y gripo. Kat makita na dayta. Kamakita na lata. Anya kumagay anak kaw. Agsakdo ka kay Dain. Saan asak ti madildilaw mo tamade? Intun kwan na amlingan ka. Nanang, Nagpigsa pa'y mga rod ti amling kaw. Maulaw kan matali mo daw ti mamamlingak. Iso adinak dila-dilawan nitang. Naripit ko dagiti kayo a pagsungrod ko. Nayunak pa'y nga ta.
Adumot tinday to. Sayang gamin dagiti mabati akayo dito'y minuyungan no jak alaan. Ay, alaak lang dagiti kayo akabala kabagkatan. Na. Adamang sit kanyak. Sino ngay dayta? Osang! Di magayam gabi dayta mang sit kanyak. Osang! Umasidig ka dito, kaltingan! Na, anyat ibagangay kanyak dayta alaklakayan. Ay papanak man lang ni dayan na. Sikaw magayam ti masabat ko dito'y paraangan na naosang. Ngam, apay nga agsakang-sakang kayo amag na. Musika magayam mait. Nasa kilang amin ti patong ko. Isu akas laag sakangak amag na. Tulungan kayo nga rudan amang bagkat kadagiti kayo nga imotyo. Tapno saan kayo amarigatan, nana? Ay saan din? Kabalak mabagkatan dagito'y akayo mait. Saan mo't anadagsan? Kanday ruaba ko nagbagbagkat. Ha? Kabalak to pa yabagkatan tinalo magalakay. Ay dahito tulaki din kayaw. Tijak kaya abagkatan. Sige mait, panawang kapay. Wala na osang. Anya jay ko nana itay, akabaulan na kano abagkatan tinalok mag-alakay. Asino kumangay ti bagkatan na alakay? Ba't nabayag mo tan abalo tinatay? Ni nanang, dada ito mo day tapaldam. Ambom lang nga rudan adada itak. Damagang lang mag... Jay samot kagat-gatang mo apaldam day ta nanang. Baro pa'y mo't day ta. Barungag paiso. Ngam nalaka mapisang. Naranggas tumaday dya alakay. Ha? Asino alakay ti dakdakamatin yun nanang? Anyat pa kainaigan na itidada item apaldayong. Ay, ukwa. Ay, ti kayat ko asawan. Naranggas jay bulog akaldeng. Takinaga na to'y paldak. Anya? Adda ayamot agkagat akalding nanang. Ay, ada ditang anak kau. Insapli-saplit nakpay ay so napisang ti paldak. Nalaing pay asumangdo day dya akalday. Anya? Ayan tayo wasaya binulod mo, Rodel anak kau. Di mo matanin subsubli dya balay. Pasensya kayo, nadyak na isubli adagos diwasay nanang. Inusar ko pa yung amin itay agsapa pinagbalsing. Irwar mo nga Rodel, tadama balsigag anak kau. Papanan nyo kaya nanang? Adamot dikan dita ulo yaw. Harabatek day ta adikan. Tapno saan ngagsakit ti ulok, abang susuon ka dagiti kayo ang maalak iji kabakiran. Saan kayo na mapanmangayo nanang? Padawatan kailangan iti pagsungrod yaw. Ay kukwam lang dagiti kayo, Rodel. Inak mo mangala iti bukod ko akayaw. Tadyak kayat daw-dawat iti pagsungrod. Anya lakit din ni nanang. Mala! Inkairwaran jawasay, tanay aldawang. Diyak kayat ti mapudutan amang ayaw iji kabakiran. Ngawan nanang. Adu man ang tinaurnong ko akayo a pagsungrod ko. Nawadwadin day to'y. Mabayag day to yan a pagsungrod ko. Anda man din mang sit kanyak iti saan unay nga adayaw. Osang! Dito! Kumita ka dito! Ha? Ay, di man din gabi day ta. Umasidig kan osang! Kartilang! Manjak! Anda bayawas ka! Nagdadakkel! Ah! Ay, sige! Ura
Ayan naknarod din agabay. Ni, dadaitam mo't day tamanggas ti kami setam nanang. Nagdakkel mo't ti pisang na. Wan, anak ko. Tunggal sumangpet ka anangayo, mapisang ti kawasyo. Anyat napasama kaya? DJ man asunggo. Nagbitinan na ti kamisita iso na pisang. Anya? Adda sunggo ijay nangaywan nyo, nanang? Adda anak ko. Nagsutila sunggo. Imbis ajay kayo ti ulien na. Saan mo tasak mo ti kayat nakalayatan. Anya? Itaman pa'y nga adda sunggo ijay kakaykaywan, nanang? Balang na ijay asunggo anak ko. Kanon na amin na makita na. Nagrawal. Anya? Papapanan nyo aya tatang. Saan kayo ang matatao diti balay? Malaman no sumangpat kayo. Ang mumbitin ti baro, mait anak ko. Mapan na sa pulin niya kasilpo ti puso na. Anya ka silpo sasawin nyo tatang. Kasilpo ti pusok, anak ko. Anya? Kat, ada nakita yon akasilpo ti puso yo tatang? Adan gumjak pa'y mabaling nga iyawit dito balay. Kayat yo asawan. Adan ka ayan-ayat yo tatang. Adan! Jakla ibagbagaking ka. Anya laki din ni tatang. Laklakayan kayo nga rudan. Nagsapol kayo pa'y lang iti asawaan nyo. Kabailak pa'y matmain. Saan alin na kayan ti agayat? Aginggat agpit-pitik ti puso. Makarik na latay ti ayat. Makamu kayo latta tatang. Kat, asino nga'y day takasilpo ti puso yo ako na yo. Basta, mamuam tulata no sino di ibagbagak ita. Ta limad pa'y laang ti relasyon may. Ay, secret pa'y laang maeg anak ko. Ibilag ko man dagito'y kayo dito'y paraangan tapno makangkangan da. Nadardarang to no may sungrod ko. Usang, Pangkis na sunggaw! Ay, pangkis asong ko. Kung kunamuteng ka na usang. sinalbag kagabay. Si kamoy lagayam, kinigtot nakpay. Pasensya ka usang. Sumurot ka kanyak. Adda pa pananta. Sa dinaw ti papananta gabay. Mapantag bayabas. Manjak! Umaykan usang. Mapantag bayabas. Manjak nga rod gabay. Kapay ngay. Makabandog ti umuli ti bayabas. Saan ba't asikat umuuli iti bayabas? Siya kung ti umulay. Tapno saan kan amabandog. Isa sumurutan kanyak usang. Makaamu ka gabay. Itay ka pa ya pumanag na diti paraangan, nitang ating kau. Kaslada sapsapulang. Sapsapulak ani nanang Manong Rodel, pimanaw asaan ang nagpakada. Anya lakit din ni nanang. Sa di naman nga rudan tinapanan na. Kanayon nga agpukaw ni nanang, imbag kumamot no agpakada. Wano, napanmanan na ngayo iji bakir. Imposible amanong, nagadupay lang ang dagiti kayo nga ibilbilag na ije paraangan. Nabuntuon dan. Sa di nung arod kayan ni nanang itan. Hay, jak mo manong. Sinapol ko amin ng aposible apapanan na. Agawid tulatan ano makalagip. Di naman siguro malipatan ti dalan na nga agawid ating kau.
masabat ko diti paraangan, nitang. Kasla aburido ka mat. Sapsapuli nga rod ni nanang kumait. Itay pe agsapa ama pukpukaw. Anya? Nabanugak paikit din amang sapsapul kin ni nanang. Madanagan akon. Agpada nga rod Agsapsapulak mo't laang iti mapukpukaw, nitang. Anya ti kayat mo asawan, mait. Mapukpukaw mo't ni tatang ko. Nagsapa apim manaw ngam saan mo't anagaw awid. Anya? Ngam nakuna na itay agsapa. Amapan na kano sa pulan, jay kasilpo ti puso na. Ngam aging ga ita nga oras. Saan pa anagawid ni tatang ko? Nasayaat mo at tanasurutan pa'y tinagawid dito'y balay nanang. Malamon anagawid kayo. Napanan nyo aya. Kwa. Napanak mo nagaliwak say anitang anak ko. Jak magkayat ti Mike ikan dito'y balay. Ha? Apay day tapal dayo nanang. Kalumlumot. Ay kwa. Awan day to'y anak ko. Apay akalumlumot day tapal dayo nanang. Nagtugaw kayo, iji kalumutan? Ay uuwain, kasta gagpaysaw. Naidalupisakak iti kalumutan. Isuan na lumutan ti paldak anagawid, anak kaw. Anya? Ay, naggalis nga minjidalan kaw. Isuan ay patugawak iti kalumutan. Saan la aday ta tinapasamak kanyak? Anya pa'y nanang? Naipaklebak. Naidatakan na ipasikigak pa ya. Imbaglaki da ita nakabango nakadagaw sa nakaw. Anya? Madanagan na kininanang Manong Rodel. Agkabaw sa ninanang. Agkakanatin dagiti bagbagana. Nadungdungrit pa'y anagawid. Atiw na pa hindi na panakisak ka. Daita mo ti madmadlaw ko kaninanang. Nakaron ti kabaw na. Di na pa yan maornos ti bagbagi na. Manong, No, anya dyan nakita na nakawas na. Ison ti isuot na nga oray marutrot-rutan. Nagadumot ti napipinta sa kawas na. Kay-kayat namot nga isusuot dagiti kadaanan na bado na. uray no bagbaga ak ninanang saan adumdumngeg. Mabanugak laeng amang bagbagakan kuan. Okay. Ayan nga ron ita ni nanang. Pinanawak ije balay Manong. Binilin ko asaan arumrumwar. Pinaglabak tapno di na mapanunot ti rumwar. Nasayaan nga ron no kastading ko. Parikot ko ni nanang amarmara po ka, Manong. Rumwar asaan nga agpakada. Nanang, gimatangak iti baro a kami setam, kan baro Abram. Isuot mo dagitoy, tapno saan kayo nga aglang lang nga alusyang. Nagpuskol na kita kamisita nitang. Nasa limuot no isuot. Anya? May mayat dagiti na ingpis a kamisita, ta presko iti bagay. Saan ako na ya mapudpudutan. Anya lakit din ni nanang. Gimatangak nga rod iti usarin nyo, tapno saan unay amadlaw day ta ilimlimeng nyo. Imbag kumano agbra kayo, kat saan mo? Anya kumangay anak ko. Bakbakit anak on. Awanan ti may limang ko. Jak makakutay ana imbag no isuot ko day ta abra. Ayos laeng ano adda kayo dito unag ti balay nanang. Rumrumwar kayo mat nga rod, kat madmadlaw day ta. Adula aben. Anya nga adula amin nanang. Saan kumaanatang kanti ulo yo? Ala, isuot yo dagitoy, nurumwar kayo. Barbaro ti kawas ni nanang arimwara din ko. Wen Manong Rodel, ingatangak iti baro akawas ni nanang, tapno saan nga aglang lang nga alusyang. Nasayat nga ron no kasta. Dandani nga ron jak na ilasin itay masabat ko iti dalan. Baro ti kawas na.
naurnos mo't basit tilangana. Ay namanong, nakakaasi ak anang lukoy kan kuana, nga isuot na dagiti ginatang ko. Nagadupay lat ibagbagana. Kasta kumakanayon ni nanang. Di na baybay antibagina. Nagpintas ni nanang na maurnos na tibagbagina. Talaga mat manong. Manipod ngamin nabalo ni nanang, napukawan ti interes na ngagpapintas. Binaybayan nan ti itsura na. Usang, Anya tararabidem dito'y paraangan gabi. wow! Kasla ka barbaro ti kawas mo Usang. Wen, ginatang ninitang nga anak ko. Pagbagay maugday tabaro kami si Usang. Agminar ti kinapintas mo. Umadayo ka man gabi. Ang mga numakita na kaninitang nga anak ko. Hindi ako bagay numakita na taninitang. Agsarsarita tamot lang. Ang mga nga ron numakadlaw. Diyak kaya't amaamuan da aboy pren ka. Ha? Ala, pumanaw kan gabi. Saan adito'y ti pagsaritaan ta? Tadyak kaya't amaamuan ti anak ko ala birds ta. Sumurot ka nga rod kanyak Usang. Iti sa bali a lugar ti pagsaritaan ta. Siya di daw a lugar. Mapantag bayabas. Anya, agbayabas manen ti kayat mo gabi. Ay, di ka lang maumumamang mga di ti bayabas. Day tala ti ambaw nga ramidan. Nanang! Ayun nyo! Nanang! Awan mat dito'y balay ni Nanang. Pinanawak laang itay dito'y. Tadabiit na pan ko ginatang ijay tersena. Ay, napnapanan nga tamanan na abak-baketan. Pimanaw manin asa na nagpakada. Ay naapo, nagrigatan ayat agtarakan iti bakaw. Sakit at talaga ti ulo ni Nanang. Nitang, siyempre katlatan tanay. Nakalukat mo tiri daw ti balayaw. Ay, Oh, apay anak sa naay kay tinaunag. Kasla da pagparparikutam. ni Nanang amanong. Apay ni nanang. Pimanaw manin asaan ang nagpakada. Malum tumanon no agawid. Anya lakit din ni nanang. Pampanunutek lang amin ti kasasaad ni Nanang. Gaputa bakit launa yun. Kasanon no maulaw. Wano dinan masurutan ti dalan ng agawid. Nakaroon ti kabaw ni Nanang. Adun ti maliplipatan na. Oh, nene, alam pa na ito, ipadigok asidaan nyo ka ni nanang. Kalpasan na, tulungan ka amang sapol ka ni nanang. Ayun man nga rod manong. Hanay ko. Nagado ako tun dito'y nagidaan tagabi. Aday, Jesus. Ay sus, nagadugag pa isaw. Kinaganda kong lagiti ko taon. Ikasamdag iti nagado ako tun iti bagit gabi. Kumporme iti kagkagatanda. Nagsakit. Usang. Ikadagdag iti nagado ako taon iti bagay. Itay pa'y asap sa pulak ni Nanang. Nabanugak pa yun apo managna. Di ta kakaykaywan ti paglintagak nga agawid. Agawid ak tulatan. Anay, nagsakit. Ikagat nagiti ko taon. Nagsakit. Ikaw ang garaw. Ano ba ikat ko dagiti ko taon iti bagay Usang? Dananang kang tatagabi ti adda iti kasamakan. Ayun na hindi lang ada adwa. Pakawanin da kami, nitang balasang ko. Ayun, anak ko. Pakawanan na kami.
Inlimod mi ti relasyon mi kani Gabay. Kaputa, mabain kami. Ay nananang, awan mo't ti mangiparparit a makirelasyon kayo. Saan kami mo't alapad kini Manong Rodel? Nitang. Kitain nyo man tilangayo ita kini Tata Gabi. Nagbinatlag ti intero a bagyo, agapuanan ti kagat dagiti kuton. No kasta. Mayat kayo nga asawa, anak ni Gabi, anak ko. Ay katuan ananang, apay kumaalapdan kayo, no agin inayat kayo laki ni. Agyaman na, numaawatan na kami kiniosang nitang balasan ko. Nakasagana ka mga asawa king kwana. Lab na lab ka ni nanang mo. Anya nga ro ti plano yu ita, tata, nanang. Ay, kasari kami, hindi kami itan na panawan nitang. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin da iti akulasa kung dagiti line up na dito isang wanan ti tersena? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ura agipalkat day ti tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga rod agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kung dagiti kakadwana. Anya? Ay na, ingkaikatan dagiti tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na dak a kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kayat dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantapnawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, nuanya timbagak, iso ti masurot. Anya? Ay wan sis Laila, mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagitoy line up ko. Kastaya. Wan sister. Kat di na kami liplipatan intun umay nga eleksyon ha. Siya number 5. Number 7 ni Edgar, kan number 10 mat ni Shane. Ay na Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas eh. Nagturod ka man niya. Ha? Sister Laila. Ay na, ibagbaga akon ken ka Marjay. Narigat ti mang namnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ika ki di i-withdraw ti kandidas eh. Narigat ti mapaay, ibagbaga akon. Nalpasan sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali sister. Ibutos dakdagi ti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, wamon Marjay. Nangatuunay ti arapaap mo. Basta, di mo namnaman ang mga baka. Tama nga numaymay sa laang ti mangibutos kan ka. Nay, nalabas mo dadya babae. Tilay bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak da dya mismo. Talaga akas dya ti ugali na da dya. Basta ka day. Ay wan, iso ano arsagid ka. Ay awan talaga amasakitan ka. Kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na. Ay na, jakon ingkan ka no. Isu mo laga man, nakarelax kayo day, sumanawa. Ay na wan, talaga akas dya na day na. Iso nga rod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabaya mo. Sana balay, taamo mo, ito ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado kadagiting bagbaga na. Ni, adda tayo magaya man dito'y tersena. Mala, mangirwar ka kit di iti tarpulin tayo.
Tainayon ta kadagiti nakapalkat. Ang mga nuad adda karon na ka. Ay nasaan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na. Di yu ibut-butos deja amarji ah. Ne, apayan maray. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat nga ron. Kan may sa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo't dito'y dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kun mare. Sa una lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sa una. Ngam ti talaga a plano na mangibol sa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta mare. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak mare. Uray pupuutam. Agpapan mare, amangan numadaksan kay tiday tangar aramidam. Ay na, basta siya saan ko nga ibutos. Gaputa amok nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay mare. Ikaumulat tanay tangiwat mo. Tama nga numadaksan ka kung naktumat. Ay, sana ka mabutang mare. Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno di da maawis kadagiti adu akarina. Ne, nagturod mo da dya ang marje. Ta nagipalkat da iti tarpulin da dito'y sangwanan ti tersenak. Kat, anya ko matidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak tupulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumala ang ti pundo, dagiti proyekto ang maigaman na. Ay, diya ka mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namot iti turad na, anang ipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na ditoy. Siyak, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo dadya babae. Aguray ka man? Shilton anak! Ing ka man baklasan di tarpulin dadya marjay? Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linulo ko. Ay di naklapdan, Henry. Shilton! Rumwar ka na ah! Anya pa ilang ti kukwam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. Ing kalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo jamuging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kastaunay. Ha! Shilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talagang awan tinasayat nga sursurum dita anak mo. Naimbaglaang tawan ni Shelton dito'y balay. Napali dya balay na apong na. Iso di na mangang dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam dadya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibutos mo to Aha. Anyaga po nga ibutos ko dadya tao. Katno kasla awan direksyon ti biyag na. What? Oh, pag kunamat nga'y manang. Kano agkulkulas laang iti unag ti sapin na. Anya? Wen, Berto. Iso adi mo to'y butbutos dadya tao ah. Agraman dadya amarji. Ha? Ay, kano kandidato kidadwa? Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ke mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray dayjay amarji ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na.
Ay na, manang, di ka agsasaoy ti pamatakas kadagiti kandidato. Apay, napanagnagam aya? Ay na, wang Berto. Dakla pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo't iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong ti biyagda. Ha? Ni ka di Margie kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo day ta iga, ma'am? Ay won, mapan mi man ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Deyo ibut-butos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan ani Nicolas. Anya? Wen, gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen kunam! Mala, iyag mo kininda kita tarpulin tapagbalinak nga ap ti lamisaan kaw. Anya? Saan kumamat akasta Layla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akasta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan mat. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo ken ni Berto. Day tala agbirbirto lang ti aramidan na. Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanuno. What? Ay na, ni Matsur Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro Apay asak ti damagam nga Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Nailita pa ng payapay mo bakit? Kas kala di ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan lati ammo mga aramidan mo, no di ti mang kontra kanya. Ay, Nagkatawa pa'y lang. Ala, mangantaman kit de. Tainton malpas ta amangan, baklasag amin atarpulen dagiti jak kayat a kandidato di tasango ti tersenak. anya laki dinayalayla. Bayampay tanaylawan kit ngarud nga impalkat dan. Jak ngarud ida kayat abutusan. Ay, uray Di namot kahit asawan, agaputa na ipalkat ti tarpulinda dito itersina ta, kat kapilitan abutusam ida. Ay na, basta lakay. Jak kayat a makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay nga, mapumpunuan ako ni Tidaya Alayla. Ape ka di Berto? Binaklas na kitin amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersen, na? Ha? Napaidam launay. Kasla kanumat isulan ti Jetersen, na? Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na Noawan lang ti panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Gaputa saan kayo agpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay mat ka di, Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuwana, ti milyon nga stars. What? Ay talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Masyudo tak ngarud amakangkang kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense mga amin na platapormada kuno. Ay, nakarkaro aran sense dagiti bagbagam. Anya? Kati somay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro da dya amarjay. Wapay mat ngamin pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang ti kontraam keng kwa na ngay. Anya? Apay nga isakit mo da dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay, kat no mabalin kung mga isukat ka ken kwa na kay naramid kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasing pa. Saan ama nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na.
Oh, saan ka pa? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy, Henry, di ka gar-arami, di tijak magustuhan. Uray si kamot Di ka arami, di jak magustuhan. No di mo kaya't kay sukat kay ti sa balay. Anya? Nasayaat mo, tanaranaan kasi kaababai anang nga tuunay ti purwana. Ha? Apay ka di akas tamot ti bagbagam, Layla. At da relasyon nyo iti asawa kanya, iso akas taunay ti panangisakit na kin ka. Anya? Kinisumat! Ay napang-asim mo't Layla. Di na kami pagbalinan adakas. Nasingpot ti asawam. Kat di na maarami dayta. Kat no siyang mat. Ay na, adamot ati prinsipyo. Apay kuma atutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatel ti may sa babae. Anya? Katisumat! Iso nga adaywam ti asawa ka, Marje. Laglagi pa, mga ngay-ngayangay kaita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaang ti butos mo, Ay napang-asim ka di Layla. No di na kayat nga ibuto saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka agar aramid iti istorya Aha! No kayat mo ti makiasawa, saan at ti asawak ti gargaryam? Adama dita ni Berto. Iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsen unay tirik na ni Layla kanya. Ha? Taabay ka no? Kat no pinagsasawan na, ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos saan ko maatilay bagbagan na. Ay, wan nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Taapay, anya ka ditimbagan na. Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, barang saan kanton nga agbakla-bakla. Ay no! Talagang agburburak ti dara kiti daya alayla. Ay, di ka unay Berto. Di mo tutupan. Oh, naumputan ti pasensya kiti daya babae. Iso nga agsagana inton masabat ko. Apel di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok a makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiagda lakay. Anya? Ket isumat, apay kuma a makidupong nga kadakwada, ket kagurak idan, lilipat ko idan nakaaruba. Kaputa di da kayat nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, uray mapukaw ko ida amin agagayem ko, basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa ka po iti politika. Apay, enton malpas ti butos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusam. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Kati somat. Oray po utam, Layla. Kaapam amin na nakarumam. Ngam intol malpas ti panagbubutos, nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarumam. Ngam dida kantom ammon dagiti binutusam. Malaksit na. No sagay saam nga ipamammo day tabagim. Siyak ni Layla. Kat imbutos ka iti panagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon ko ngay daw dawat. Nga granata kuma, Layla. Apay ka day, si kabakla. Bakla gayam, ha? Mato di barakan ka. Anay ko, Berto.
Abay ka diya sinipat na. Baklagon ko nam kanya ka. Oh, anya ko matinibiyang mo, ha? Anay ko, Berto, di nakibungot. Napay nga imbagam nga agbagay kami kini Margie. Hoy! Tapno amom, babae tiriknak. Sa balila ang amin tinaikapat kanya. Pasensya kan, Berto. Bata mo tibuok ko. Naong po titi pasensya kan kalayla. Gaputa tila karamidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanyak. Gaputa sa bali ti kayat ko nga ibutos. Ngam itan ta naglablabas ka, ha? Ikan ka iti pagnagmam. Anay ko, nagsakit pa iti kong tarmo. Gusto na! Gusto na ka! Di mo nang ran ni Mari Layla! Tulungan na, Edna! Ay di kagpatangad na. Ang mga numairaman kay tinangato akong tarko. Anya? Ay na, di nakiraman Kita kayong arutan! Ay pare, ingkakitaan ni Mari Layla. Agap apadakin ni Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman. Isopin manaw ako na. Ay na, bayamon mare. Tapnog nakem ti asawa. Nakaungat nga tan, adya baklakan ko na. Anya? Ayos lang kan ka nga oray dangran ni Berto? Bayam mare, parang agnakam da dya Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yan ang may drawing? Anya? Paano nga aldawan analpas ti eleksyon? Hanggang apay ngay. Di dakmatan pagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Di dakpayan talyawan dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada nasabat ko ije palengke. Gam saan mo na pumampansin? Gapo nga tatanaaba. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida amin yan. Anya? Kati sumat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang kang ni Berto o bakla. Ay na, di mo ipalagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasanuti pa ng payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas taunay di panang payapay mo kadakwada. Amangan kit di no, hello kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman laki apa, bakit? Kaputa sigan dumot lang tiga ka sa inton udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadagiti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akaarubam nang dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay katwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabit lang arod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matalani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailaan nga nakasursuro? Saan mo pailaan nga mo dagiter aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisurukan ka, denggam ana imbag. Ay wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak ken ka. No adda nga min may suroken ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laeng.
Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidam. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo matanda gidjay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da. Naglaing da nga agdilaw. Kunamla no isuda ti kalaingan. Na yan. Amin mat apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalumpay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrok iti kasta a trabaho. Kat nalaing dan adagos. Day tangarod, saan da panunutan a nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan nakon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kano ang makasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Isu nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Ngambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagiti nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila nay. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers kin followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Isu nga ammo tayo asaan tayo analaing adagos idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isudan ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook Live. Isu ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan. Talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akastoy ti aramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit aklaangan. Unay kan? Talaga asaan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita. Awan lat ta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Wan ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagipem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho dito eh. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti daduma ang nagtrabaho dito eh. Gapo iti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namat nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapnula ang mangagda nga ta, iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunak tumat?
Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laeng amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano nga lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ket numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaang, inak ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti day ta planom lakay. Pakawanam. Asino nga ta tinamnaman na magibutos kin kwa na bilang laang. Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw iti kalman ni Jetrisina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruar adagaw sa tibaro arugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggap, angkal. Dakas at talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay, angkal. Ay wan, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rin angkal alumaman. Ala, para makita, inton umay nga eleksyon. Isupay Adda pay laganas na alumaban, kat ammo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat ammo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak dayjay. Maabak kumakit di Sapay la ko ma. No mga abak dayjay, sigurado nga adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day ta itanto pay laeng asaan anangabak ket nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Wan tama ka pa da nagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kaiko. Kasta ka di. Ay kat talaga kasta ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan ti napaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan, no amuyo iti bagiyo anagbalin kayo anasayaat. Kan, no ammo ti tao at ti idardariragyo ket ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak dun ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti daytakan kwa na. Naturedak tay sumatipod no.
Ay, sapay la kuma ta maabak. Sapay la kuma. Maabak ka talaga dayjay, danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibadek da iti pada na tao. Ad-adda bumabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abak da kano. Iso kano mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oho, jak lapat yun data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Ay, sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Inya nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mo't adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, huston lakay. Addan tulat ta. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Aywan manang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita. Taado ti nagpapangas naabak iti politika. Aywan, nang runa jay am-ammo tayo naglastog, nagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Nayunak man da ito iti music nga agkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dapay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manen amangirnad da. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit de. Nay, ruot mo day tangkal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mama iti Facebook. Ha? Agpapansay. Anya tigad mo sa unangkal? Agaramid akman iti reels ko. Ta i-plaster ko man data cellphone ko. Aday ta. Da i-plaster ko. Anya? Alangarot angkal. 1, 2, 3, go! Daytoy kadangla. Wow, dangla. Para ka dagiti saan napagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw idi madamati kompanya. Kan nagkarkari baro-aro pa. Baro anamdama. Dayto iti para kada kayo. Dangla. Wow! Dangla. Anya? Wow! Anyat makuram. Mayat ka ni mo lang. Anya laki din. Mayat angkal. Ala, miksamon, tay posmon, irismon angkal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din.
Awanan bay na babae, kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino day ta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man, magdangla ka na, natalo ka na, kunkuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patpatamaan na ti awanan bay na babae. Una yun day alani. Tila ipupos na mat. Nagpadada iti day alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kuna na mat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw dadagita. Intun bigat mutlaang mapanak ije balay na. Ay sus, saan anasayat tayo nga aramid na? Nay, apay kas tauna iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka nga inaganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. O na yan, oray na abak ka. No ammom iti bagem, nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka kumaabasta-basta mapaspashagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy-buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya lo unay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amoyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid iti tattao, kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man aging diding, awan amoyo. Isukit di naabak kayo at tipanggap yung amin, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuyboy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.